Tong ini baik mentang sengi yang jingkin factorization. Dah kasih ngasih orang bah kejingkin ban pra syaki multiply. Yaki number. Kumnong in ban pra yo number syaki multiply jeng u. Syaki number bah ladangi multiply kin mi biang kat ke bah udon mo u. Te hang ni pada jing syawat klep ni la dep ya ke jingkin kin lang whole number but divide whole number, shimno whole number, multiply whole number. Nang tanggal ada kin lang decimal, shimno decimal, multiply decimal, divide decimal. So ngila ada ya kita arpeli. Tangsa sa ke fraction, ke sub, bat ke algebra. Banang ya kita deki basic things. Kiba tenrai di jingkin. Nang bagin nang bangkin jingkin. Kita kiba dalam poisha 9, 10, 11, 12. Tenrai ni mentara sini jing siang ila deban sedang igi jing kin lang simno divide into jangka fraction. Ang baji ayu banang ya gitu ni hab banang syua ya ke SCF but LCF. Banang pat ya ke SCF LCM ni di banang syua ya ke factorization. Tentang ni hab banyat jai per jai ni haban ya step by step. Nang terkadau ni haban nang syua kumno ban factorize. So ang nengal asim yung number pra bat ngalapan i hang neo pra mi syaki r into r into r into r. Kumno pi factorize kumne. Sim yung number na jabing lajong daw barit tam kabamot sedang na duu r. Sedang na duu r. R daw lai daw san ter. Nang kiyo tangba hap sedang syua daw barit syua nau ar way nim sya nama daw way tela pidiwat yo sispa rumi biang sispa yo aspa rumi biang aspa ya kaying rumi biang ying komta daw way nim sya like no daw way daw ar syane so hne sedang daw ar sin saw long pra dibat biang yo saw pade ar sin ar long saw daw ar pada tekan ngamdon kamsyu jing sya nomor belai daw ar sini way kan long ar. So bila bentuk ini uprau di r into r kini r into r lani sindon kamsyu kan ida step kasi sakut betul r into r. So kebasuk ban factorize tambah ada pipet new r pula ada yung tau number bagi kot prime number kabamot ni pen prai kini si multiply jong ki prime number kini ki number lada into biang kan mi biang kat unih yung number bala a kini biang kat ukra arsin r long saw arsin saw long pra biang so kini kita ada kita ki prime number baleng ikot iki ki prime ki a kita ki prime ngala ong hang ni kino ki number bala bandibait ya bandibait ya ki tang dalade ya lade ala to hune dalade ya lade bat da uway kum ya kita lakot prime number. So what kelak ki prime number mo kita ki number ki ba hamdan show ki number bala berdibat ya ki like not the way but dalade tongin ya what example kane sabut sa post ya ka video ba sabut pa hamdan jaka takadaw ngahapan pali te subuh ulai dan number bala berdibat ya mundan show nila berdibat tang do way sin lai sin lai mundan number show teramut ni la de prime tongin persyang yo saw dan number bala berdibat ya
hang ne ngila tang da uwei bat da ulai yo ni apa de dau ar dau wei ru long wei sin sao sao dau ar ru long ar sin ar sao dau sao yo sao ru long sao sin ni wei sao ka bomot kidon lai teli bala ban di ba yo kat bau prime berobor de tang ar teli bala ban di ba yaki tau ni dei re u prime sao dei u prime ubam dei u prime di khot u composite ya bam dei u prime khot composite number t to ngin nampak ya kerentan ya kata pada ngil adat ngin ya syaitan ni ka factorize te ladam kan mau ya kata ka prime ka composite ro ka sulong bagi haban tempera ko ni nang tato ngin periksa ko ka number sibu ngapen praya u katsan yo katsan kumno ban factorize yo katsan factorize kena to yo katsan syarut kumtu ngalai daulai lai sinsan katsan yo san melak syuk dano setang dau ya ubi Umut undang kam de ban thok umtu la biang tang tu hi stang da u ya u ba da wei kamu kini gila ada ki prime number lai ru san ru t san ngala pan try u ubi lai into san tongan persyang seiwe ban tempera ngin pentraya o vei nhau riu not vei nhau riu not arsin prakan riu da pinang de pidibai syarut ngalada hikai kumno banti baik naka jikai whole number kini gide ki whole number but arsin not arsin sao not arsin r not arsin wei not arsin san nang tada usan sin iwei san sin iwei yo kat wei melakshu so ketukan long r into r into r into r into r into san into kat wei an san kini ki ar la dakwa ban bulang ni la ro ban tho gumne wei an lai sau santli kini tho ar power san ni ki o power ni tho haneng san ka bomot santli ki ar ha ga into mangta into bat usan into bat u khat wei an san ni la ban tho gumne ne ngi i gumne ro ka ju so fila nang ban factorize dia Leha arsin kalong handriu tami wei ngapan hiar handriu arsin pra handriu bati not arsin not arsin sao arsin not arsin r arsin not arsin wei arsin not arsin san sipo arsin san sipo san sin wei so kami kat ni wei alai sao san kubiki ar usan dari kat wei so kila nang ban factorize te pin poi syaka homework robot ya praktis dalagi nang bapin dub nang klem praktis te nang supet I kumbala nang so practice makes a man perfect kadau gihaban praktis dengan ai homework ya pi ai poringa kendiat
toh kini kita ki homework makin praktis sa praktis ki kini hadu ini gidi kini di answer makin check di answer lajam but dat himnang sa kali na po comment what click dan subscribe at try juga video kadan ka bagi thok subscribe nyon nang tu what click nang ta bat ka like atau like hampir nyon nang ta badan ketu kadur bajeru hampir nyon dah ko pilih gunta penyerap dia mangan suganat bagan nang temi show ki video nang gunta jo ki film dan jing nang dah ko balek gunta te hadir ke factorization ngan sa ikai pi kum no ban ken jing ken ACF nang tangin sa poi shi LCM nang tangin sa poi shi ke lang sim no divide into jongka fraction kalau ada ke fraction ngidang sa usaka algebra ken lang sim no divide into algebra but ken lang sim no divide into jongka sa nang ila ada kita tengin sa poi shi jingkain basi siapa dia bayar dari macam ke school. Okey, toh, ini segenduk gua ipat video.